laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. والشكر له شكرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله واشكروه على نعمه، ومنها نعمة الأولاد الذين جعلهم الله من زينة الحياة الدنيا وزخرفها. فالأولاد إما أن يكونوا نعمة وقرة عين لآبائهم في الحياة الدنيا، وإما أن يكونوا نقمة وعدوا في الدنيا وخسارة ونقدا في الآخرة. يقول سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فيقول الله عنهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يتي الله سبحانه وتعالى oɗo allah mo tawi mo hannde yettede te yettamo kanko subhanahu wa ta'ala yettore hewnde jarnamo jarnore mawde. seedo ala reweteɗo so wona kanko allah subhanahu wa ta'ala ko goto alamo kafi. seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen. toroɗenmo yo juula nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. ko ano yo julɓe hule allah subhanahu wa ta'ala oɗo wasiye mo tawata goto kala e meɗen no hana wasiyede ɗum bimbi e kikiɗe jemma ñalorma, wiigol neɗɗo on hul allah wona aybingol mo, wona yawangol mo, wona ittugol bote e makko, bal ko yamirgol mo ko moƴƴoɓe yamirano kon. hule allah subhanahu wa ta'ala jarnomo e hoore nemaji makko ɗin fuu no jeeya e nemaji allah ɗi nemini en ɗin. oɗo nema ɓiɓɓe ko tawata kon allah subhanahu wa ta'ala okki ɓurɓe ɗuɗude e meɗen. ɓeɗo ɓiɓɓe ɓe tawata allah subhanahu wa ta'ala waɗiɓe cuɗari e ɗan ɗo gurdan aduna. ɓeɗo ɓiɓɓe ko imma ɓe wona nema wonandemo ɓe okka on, ɓe wona ɓuuɓendi yitere makko, ma ɗum ɓe wona lette, ɓe wona ayɓe ka gurdan ɗo, ma ɗum ɓe wona perdi e ninse ka gurdan lakarayol dande en. allah subhanahu wa ta'ala o yewti en fi ɓeɗo ɓiɓɓe, o yamiri en fi maɓɓe, o holli en ko honɗum woni haqqeji maɓɓe ɗin e hoore meɗen, ko honɗum woni haqqeji men ɗin e hoore maɓɓe. subhanahu wa ta'ala o andini e wondema ɓeɗo ɓiɓɓe ko o jonniri en ɗum ko fi honɗum. o wi: i'lamu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. ande jawle ko jonna ɗon kon e ɓiɓɓe ko halfina ɗon kon ko jarrabuye allah daariray on ɗum woni. bi ma'ana o halfinta o ndaara ko honno jogorta, o halfinta o ndaara ko honno kippirta ɗum, ko honno wonɗa dankorde ɗum. allah subhanahu wa ta'ala kanko nonno ka makko joddi mawndi wonande on ɓurnuɗo ɗoftagol allah e hoore ɗoftagol goɗɗo goo mo wona allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo kaka gurdan aduna. amma ka gurdan laakara subhanahu wa ta'ala o yewti en fi ɓeɗo ɓiɓɓe, o wi: qul inna alghasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama. yetoɓe muhammad ko woni neɗɗo perduɗo, ko on neɗɗo perduɗo hoore muɗum, perdi ɓeygude mum nde ñande dalngal. perdugol hoore muɗum ko angal naatugol aljanna. perdugol ɓeygure muɗum ko yanganagol neɗɗo gurdam maɗa ɗam fuu tawa ko ko yanganiɗa ko yahata yiide. ɗum ɗo ko perdi, yo allah dandu en ɗin. idan subhanahu wa ta'ala wi ko ɗum ɗo woni perdi ɗin tigi, wona majjirede mbuɗu na mayrede ɓiɗɗo woni perdi ɗin, ko wongol ɓiɗɗo on naatowo yiite, yani accugol mo e juuɗe seytane, tawa ko seytane andi ko honɗum o watta ko ɗum woni perdi. ibadallah, walida hassa al-islamu ala tarbiyatihim wa ta'limihim wa ta'dibihim wa ibadihim an ash-sharri wa kharsi al-aqidati sahiha fi nufusihim
وإرشادهم إلى أركان الإسلام والإيمان منذ نعومة أظفارهم حتى ينشأوا عليها وعلى تعليم الإسلام وأخلاقه وشمائله، لأن الصغير ينشأ على ما تعلمه من خير أو شر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها الآباء، إن مهمة تربية الأولاد مهمة صعبة وشاقة، كالراعي يذود عن غنمه السباع الضارية، كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. جيابي الله هذا يكون ودي nde tawno ɓeeɗo ɓiɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko jonnirta ɓe mo o jonni ko darndagol mo, jonnirta ɓeeɗe mo o jonni ko ndaarugol si tawi o daranta ɗum no haaniri noon. ko ɗum waɗi kaaɗo diina meɗen ka yamirma an neɗɗo julɗo on, ka rerɗinma an neɗɗo julɗo on e ne'ugol ko wonɗa e heɓude kon, hara wona heɓugol tun accita. se en daari hannde 90 e nder temedere lorra ka marɗen kan ko bone angal ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe. lorraji ɗi jogiɗen ɗin 90 e nder temedere ko soñji en kon hannde e hoore leydi ndin kon lorra angal ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe. ko waɗi haa hannde kulli yaltaali ka ndiyan aɗi ɗo hoore leydi ɗo lori yimɓe ɓen, haa hannde kulli i waali ka ladde ari ka nder saara ɗo lori yimɓe ɓen. lorra yimɓe ɓen fof ko yimɓe ɓen, ɓe yimɓe lorroɓe yimɓe ɓen ko ɓe ɓiɓɓe heɓaɓe accira hoore muɗum ne'ate. isan ko ɓe ɗon lorde jama o. si yimɓe ɓen no maapi sokugol, goɗɗo no ala ka julde hulli fi paɗe muɗum, ko tawata piihum kala ko woni kala ka lorra hikkori, a tawa ko ɓiɗɗo bani adama woni aka hikkori ɗon, wona mummunte dow woni ɗon. isan kaɗo lorra si tawi a daraki ha tawatanayi ka waɗa na jungo ma woni e muɗum, hara hiɗa mari probléme. hiɗa wawi ne'ude ronka ne'ade, hiɗa wawi haɗude ronka accude, hiɗa wawi yamirde ronka jaɓude, kono sa waɗal noon haɗa ko allandeteɗo fi muɗum. isan ko ma emon a daranoɗa ɗum ɗo wona immagol bimbi goto sonka wiya mi ronki mi terdike yahu waɗa ko faalaɗa o, wona ɗum woni ne'ugol ngol. isan islamu on no yamirma no rerɗinma ya ne'u ɓeɗo andinaɓe ne'aɓe woɗɗinaɓe ko wiyete kon bone, tuta finde sellude ka nder ɓerɗe maɓɓe e ka nder wonkiji maɓɓe, tindinaɓe faade ɗeɗo tugal islam, andinaɓe ɗeɗo tugal iman, o adi gilandema ka peɗali maɓɓe ɗin fuɗɗi foɓɓude ɗon ha ɓe mawna e hoore muɗum, ɓe mawna e hoore janngugol kaɗo diina, ɓe mawna e hoore ɗiɗo jikkuji kaɗo diina. sabu neɗɗo toso ko on ɓe wi ko o andini kon ko ɗum o janɗata e hoore muɗum. sahibul risala o wi taallumu say'i fi sigar kan naqsi alal hajar wa taallumu say'i fi lkibar kan naqsi alal ma. sahibul risala abou zayd o wi andinagol hunde e payku yaagal no wayi wa ñeñugol hayre. sa ƴetti a ñeñi hunde e hayre ɓooya yaha ara tawa ɗum no ɗon naha iwa. o wi jannugol neɗɗo on, andingol neɗɗo on hunde ka payku yaagal makko no wayi wasi a ñeñi hayre naha iwa. andingol neɗɗo hunde tuma o duuɓi makko ɗin towi, tuma o nawi no wayi wa ñeñugol e hoore ndiyan. sa ƴetti honduma ndun a naadi e ndiyan a siifi ɗo yondu yaltu hara e wattitike. idan andinagol ngol ko law, woowingol neɗɗo on ko moƴƴi kon ko law, ekkitugol neɗɗo o waɗugol ko moƴƴi ko law, ekkitugol mo accugol ko boni kadi ko law. sa acci ha ɗum janɗi woowi ko boni, wuuri ko boni, wondi e bomɓe, a wi a wurtoy a gaynata. idan ko ma etoɗa ne a gila law, andina neɗɗo on diina makko kan tawa. si tawi hannde wattani yila en tawa 90 e nder temedere janngirɗe ɗen ko jannata ko bonnugol diina neɗɗo on, bonna jikku makko on, bonna wondigal makko ngal e yimɓe ɓen. lekkol ji ɗin ko woni jannude ko naafi yo jikku moƴƴu, ko woni jannude ko naafi yo diina ande, ko woni jannude fi mum kon e yii ko honɗum. neɗɗo jannga ha tawa ko kanko ɓuri janngude, kono ko kanko ɓuri jogade lorra nafa ala ngal gandal. fotno neɗɗo on si janngi ha tawi kanko ɓuri janngude hara kanko ɓuri jogade nafa, kono si tawi o janngi ha tawi kanko ɓuri janngude, kanko ɓuri jogade lorra, moɗi haɗa barka ala ngal gandal ɗon. idan ɗum holli wona diina jannga, siko diina jannga nano neɗɗo wata. idan haray ɗiɗo lekkolji hannde go'o taw o ne'ugol maɗa ngol etoga anda wona jande nden tun ko honɗum wona janngede, wona jande nden tun est ce que no ne'ede. si tawi ne o ne'aki hono ne'irta faqidu shay illa yuti, mo ala needi wawata ne'ude. fi neɗɗo no jogii tun gandal o jonnirtake ɗum jannugo o, sabu so o janni o ne'al nafata hay fus. idan jande nden e needi ndin no serti, needi ndin ko gollitirgol jande nden waɗa hunde kala e place muɗum.
anda neɗɗo kala ko honɗum jogete neɗɗo kala ko honɗum wowlante sa andali ɗum ɗo haale ko annduɗa ko nafaali hay kus idan hare waɗugol ɓeeɗo ɓiɓɓe tagol haa ɓeeɗo ɓiɓɓe mawna e hoore ɗum ɗo ɓe andino ɗum ɗo ko hunde nde fawaɗa an oɗo baabirawo si wona ɗum ko heɓuɗa kon haray ko soñjugol mofteren heɓuɗa idan haray a jogii probléme olna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala ɓiɗɗo jibinaaɗo haray ko e diina o woni himo wondi e diina makko kan ko mawɓe makko ɓe waylatamo bimana ko needi mawɓe ɓe waylatamo ko ɓeeɗo wattamo yahud ma ɓe waɗamo nasara ma ɓe waɗamo majus ko needi ndi wattamo ɗum ɗo kono o arata ko alyahudiyankojo o arata ko annasarankojo o arata ko o kefere goo ko arata ko neɗɗo wonduɗo e fitra neɗɗo wonduɗo e diina ko needi ma ndin ko wowlata kon ka suudu no yiltirta non kono wata ndaare nder cuuɗi ɗin fof ko wowlata kon ka suudu ma ɓiɗɗon ko ɗum wowlata sa immi ka yahi kempuɗo tawi an e ɓengu ma ko kempumanire nde worton ka suudu ɓiɗɗon ko ɗum wowlata wowlita falafi kon fulɓe ka idan fi honɗum ɓiɗɗo on ko jibinte ɗi noppi makko ɗo himo mari noppi o nanata o jibinte himo mari gite ɗe yiyata o jibine himo mari hunduko ko wowlata idan ɗum ɗo nangol makkol ngol koye junngo ma o ƴettata ko an o narata to taw won a arduno e goɗɗum mbimana ko papier vierse Allah jonnuma o nana goɗɗum nokkugoo arde e muɗum o arde e noppi ɗe ay nande ko junngo ma ɗe fuɗto nande o yiyaali goɗɗum nokkugo sappo ko ɗum woni ɗum arde koko yi e junngo ma kon ko ɗum o anndi o wawaali haalugol nokkugo sappo ko ton o wowluno so ari koye junngo ma ekkiti wowlugol ko haala ma kon o wowlata siko arabe wowlata ko ɗum o wowlata siko anglais wowlata ko ɗum wowlata haala ko ka satti wo si nene baba kawol ɓiɗon ko ka haalata idan ɗum holli jaka ko awwoni lekkol makko on koye junngo ma woni janngude no yiiru ma noon ko non o wa'ata so tawi hiɗa yenna o sikkadi ko teddungal o yennay so tawi hiɗa fena o fenay so tawi hiɗa wujja o wujjay kala no yiiru ma noon ko no wa'ata idan na fiwo hande zamanu o waylitike ka wonno ɗon hande zamanu men no jeeya e zamanu ɓurɗo hulɓinade ɓurɗo ŋalɗinde sabu ko andano kon e aada bani adama on hanki ɓi moƴƴo on koyo moƴƴu ɓi bonɗo on bona hande ko axe sen taskike hande gurdanɗa wurɗenta ɗan hulɓini bal neɗɗo yelata ko mayde kono wurugol fen ɗo no hulɓini sabu se en naati e cuuɗi moƴƴuɓe ɓen en tawa toon bonkin ɓuuri monde hande no fanɗi suudu julɓe ɓen ka natta tawa jeenowo ala nder ton no fanɗi e suudu julɓe ka natta wujjo o ala nder ton no fanɗi e suudu julɓe ka natta tawa boneji ɗiɗo haɗaɗi ko bakkatuji moɗi ala nder ton fi honɗum ne hani lantade hoore meɗen ndaare ɓeɗo bani israila yankoɓe attinoɓe nde oɗo Maryam jibinno Isa alayhi salam o arde e makko ɓe sikki wonde ko zina o waɗi o heɓi bobo on ko honɗum ɓe felirnomo ya ukhta Harun ma kana abuki mura saw'in wa ma kanat ummuki baghiya hari ko andano ko si tawi ontino tawi bone waɗa bone jaka joni no wona ɗum ko axe woni joni ko si ontino tawi moƴƴere waɗa bone kamɓe koɓe felirnomo ko ɓe bandirawo Harun ebbale bemmana neɗɗo bonɗo wonnone ebbale nene ma waɗano zinane jaka a hana wadde ɗum ɓay a tawa ɗum jah idan kono hande wona ɗum woni idan ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓen ɓuri ɓurde bonde ko ɗum waɗi zamanu mo wurɗen mu no ɓuri hulɓinade zamanuji ɗin fof fi honɗum no waɗi ko tawde aduna on fof hande ko nokku ngutu woni a wawata hippude guite maɗe ronka yide piiji ɗin a wawata udde noppi maɗe ronka nande piiji ɗin fof no ukkodiri yimɓe ɓe fof no ukkodiri ko ɗum waɗi neɗɗugol ngol ɓuri sabde piiji ɗin fof idan haray no hani an oɗo babirawo ya andu oɗo mo himma yani ndeɗo yamirore oɗo responsabilité ko wiyete ne'ugol ɓiɓɓe ɗum ɗo ko responsabilité sattuɗo ni no wayi was tawi neɗɗo ƴetti wuro muɗum hande ƴetta dammi ma yaha e aynde tawa bonono toon buutono toon piyono toon tawa koye ayno dammu ma koye hakkude ɗon hande aynowo ɓiɗɗo muɗum e nder ndeɗo saare ko non wayi non alnira sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati goto mon fof ko gaynako goto mon kala no landitoyte ko aynuno kon a landitoyte a nangirtake ko a waɗa kon kono noon ko waɗɗa ko a nangtirte si tawi a jangini a yamiri a haaɗi a heddike a heedi ɓiɗɗo ma on e boneji ɗin e bomɓe ɓen yiltike o fuutike ma o bonni a wone ko annabi nuhu alayhi salam wonno ɗon annabi nuhu ronkuno ɓiɗɗo makko on naafi o moƴƴa naafi o wakkilanoki kono noon o ronkuno ɓiɗɗo makko on ha tawi on ɗon ko jeeteɗo heferaɓe ɓen kanko tigi o dari o wi Allah rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka alhaq allahumma ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih yani amilun ghayru salih nuhu ɓay o ƴawoyi ka ndiyan o wi Allah
fodore ko fodun alan ko woni gonga a halki hefera ben a dandi be ngure ande kono biddo an on ko be ngure ande jeya a wi anno dande be ngure ande Allah we nuhu biddo ma o do nay be ngure ma ande jeya parce que ko golludo ko mojja jaka si yimbe kafa golle hada be kafa idan si a ronki yo taw a ronki kono no ta ronko etade hebugol accitira ni dum do ko hunde masibore ne tawata se a wadi dum a lordi hoore ma a lordi jama ma on a addani leydi ni folora أيها الآباء إن عليكم مسؤولية تجاه أبنائكم برعايتهم وتأديبهم ومع ذلك فجهودكم لا تكفي بل عليكم أن تدعوا الله من أجل صلاحهم فلكم في قدوة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال رب هب لي من الصالحين قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال عن زكريا عليه السلام رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وذكر عن عباده المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين kono babiraɓe ande hare hiɗen jogi ko halfina ɗon ko lanta ɗon fi muɗum sengo ɓiɓɓe moɗon ɓen kono noon ne'ugol ngol tun jangingol ngol tun hoolortake wona ya hoolo ɓayan a naɓi ko jangete ton a yoɓi ko jangirte kon haray lanni hande kadi a wakkiliki a waɗi ko wafaɓe ma kon wawata yonde ko la budda etoɗa e hoore ko naɓoɗa kon taw anda ko hombo jonnuɗa ɓiɗɗo ma o janna ko waɗi hande islamu on tigi ne jogui muskila hanki hari si innama ko arabu wona e jangede no anda ko islam wona jangede kono hande ko jangi arabu kon fona islam ne jangude bal no wodi wonbe windude arabu jangina tawa benno boni e hoore moftere buri an yahude nasara be do yimbe daratobe yenna sahababe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yimbe wiibe kañum no andi buri Allah sabu Allah subhanahu wa ta'ala nulata nulaɗo makko on o suɓano nulaɗo makko o wondiɓe an immoɗa ka sakkitode zaman ɗo inna wondiɓe nelaɗon ko bomɓe naɓe na handuno wonde nelaɗo ko an andi ka ko Allah andi feetere honde honɗon e angal gandal honɗa e gollirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaɓay suɓade yimɓe ɓe moƴƴaɓe waɗa moggo maɓɓe ɓe wuurida e ɓen ɓe diiso ɓen ɓe waɗa piji maɓɓe ni fof e junngo ɓen si tawi nelaɗo jaɓi ɗum haɗi jaɓa ɗum awa ɓay ko a moƴƴo ta ɓuri nelaɗo moƴƴude ko hombo e balance wonɗa e peesirde ko nelaɗo jaɓi kon ka suudu maɓɓe ande wawi salade ɗum ko suudu nelaɗo jaɓi wonde aboubacry ɓe jaɓi wonde oumar ɓe jaɓi wonde ousmane ɓe jaɓi wonde ali ɓe yi ali ella maɓɓe hayso ɓe yiya ɓe muññike an haɗi muñjoɗa ɗum awa tawi ɗe mari hakkille idan ɓeɗo dariɓe no jangina yennugol sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam aybina ɓe bonna inde maɓɓe nden ɓeɗo hayɓe wi hoore maɓɓe naɓe koɓe julɓe ɓe fane jonnuɗo ɓeɗo ɓiɗɗo mum yoɓe jannu on o bonni ɓiɗɗo makko on ko waɗi sa jangini ɓiɗɗo ma on ha tawi ko wiigol adduɓe diina ka wona julɓe si adduɓe diina ɓe wona julɓe diina ka wona julɗoyagal idan wona ko jannata kon fof jonnete ni ugol wakkilare nden tu wata yonnorede ko ma anda ko hombo jonnuɗa ya jannane ko honɗo woni ne'irde ko honɗo woni ne'irde anda ɓiɗɗo ma on so o yalti ko honto e honto rewde ha o hewtoya so iwi ka l'école ko honto rewata ha o hewtita ɗum ɗo no hani wattanayla e muɗum moƴƴa si tawi a contrôlal ɗum ɗo wawata marsude fiw ɓaawo ɗum hara a yondinoral ɗum kadi fewta Allah subhanahu wa ta'ala toroɗa Allah yo o moƴƴin ɓiɗɗo maɗa on sabu gandal ngal e needi ndin no wayi wasi nawni a ƴetti comprimé a jonni na comprimé jeɗen sellinta wona gandal ngal fewnata gandal ngal ko sabu peewal wona ngal peewal ngal ko Allah fewnata si Allah fewnali gandal ngal wawata fewnude fiw no heewi joomiraɓe gande balɗe wawide ɓurɓe jogade gande hadna on hande ko ɓe ɓuri majjude idan wona gandal ngal woni peewal ko ngal sabu e sabuji peewal ɗum waɗi ko ma toroɗa Allah yo Allah fewnu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore muɗum ɓe wawata fewnude si nelaɗo fewnali goɗɗo ko wawata fewnude nde ɓe darino kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rewi reweteɗen fof fiyo bappa maɓɓe jaɓo wiide ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mawɗo on tawi no yiɗi nelaɗo no teddini nelaɗo no yurmi nelaɗo no walliti nelaɗo piiji ɗin fof tawi no satti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo mawɗo mayde tawa ko yiite o yahata e hoore ko yanganiɓe kon fof
kono ala rewetengal ha neɗɗo tippa aljanna sina so wi la ilaha illallah sa moɓi jawde adna on fof a jeeyi namatama aljanna si a wiyani la ilaha illallah sa a laamike adna on fof a fewji a wiyani la ilaha illallah tippata aljanna idan mawɗo on tawi moyoji ɗin fof no woodi ko mawɗo gorol no teddina no accana pijini fof kono nelaɗo no andi no woodi ko mankani mo o wiyali la ilaha illallah nelaɗo jokki mawɗo on ha o waali ka danki mayde makko nelaɗo no wiya bappa wi ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah mi heɓa komi jeejiro ya allah mi heɓa hujja komi darom jeejiraɗa mina yo accane mawɗo wi a mi wawata accude komi tawi kon mi woola ɗum ɗo muhammad idan satte nelaɗo ha allah wi muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha a fewnatamo faalaɗa ko allah fewnatamo faala on idan wona a jogii peewal ngal si tawno nelaɗo jogii peewal o mawɗo fewani simaya kono tawi nelaɗo jogaki peewal ngal ko ɓe wawi ko yamirde haɗa o ƴettaali o maayi e hoore ɗum nelaɗo maaki huwa fi dahdahi min annar ɓayi o yanganike nelaɗo o yanganike islam o teddini nelaɗo o walliɓe ha ɓe darni dina kan nelaɗo maaki mawɗo on uytanama lette ɗen ko pettuje ɗiɗi yiite waɗana kono noon ɗen no fatinde ngandi makko ni ɗum ɗo luttata e muɗum o uytanama lette ɗen kono ɗum ɗo heɓa yer ɗum ɗo idan ɗum ɗo holli wonde hay e neɗɗo goto jogiiɗo peewal ala koye a yamir haɗa na an fewnata ko ɗum waɗi neɗɗo on hoolorta moyen jiɗi o waɗi ɗin fii peewal ngal ko ma o fewta allah subhanahu wa ta'ala o toro allah ko waɗi noon ɗum ɗo ko ñentingol annabaɓen kadi subhanahu wa ta'ala yewti en fi ɓeeɗo annabaɓe annabi ibrahima alayhi salam no jeyano e du'aji makko ɗi tori allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi habli min as-salihin o wi allah mi torikema okkam ɓiɗɗo jeyaɗo e moƴƴuɓe men jaka wona heɓugol ɓiɗɗo on tum yilti ɓaawo ɓiɓɓe ɓen heɓike kadi o wi hon ɗum ndaren annabi ibrahima alayhi salam ka suratu ibrahim nokkeli ɗiɗi ka hanɗen taskade moƴƴa haranarewgol ɗon tum feƴƴa ibrahima alayhi salam nde o yahi o sinki makka o acci ɗon ɓeygu makko e ɓikku makko kum o nangi lawol makko o hucciti ko honno o wi noon qala rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar inda baytika almuharram rabbana li yuqimu as-salata la li ghayri dhalik allah mi honni ɓeygure an nden e ndeɗo ayde nde maraka reme ko honɗum mi waɗani ɗum rabbana li yuqimu as-salata allah ko fiyoɓe ñinnu julde ɗum waɗani ɗum idan o tori noon ko faala ko jakam ibrahima ko hoɗiri makka ko fi honɗum ko fi yo ɓengure makko nde ñinno julde pet si tawi ko ɗum ittuɗa bote e muɗum an ko ɗum yawiɗa fi muɗum andu haara a andali dina ma kan tawa ɗum ɗo no jeeya ko holli himmugol julde nden yilti o wi honɗum rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a allah mi torikema waɗa min ibrahima ñinnowo julde waɗanan ɓeygure ande ñinnoɓe julde allah mi torki jaɓana du'a an on kadi ɗum ɗo ko du'aji ibrahima alayhi salam ɗe tori subhanahu wa ta'ala fi makko e ɓeygure makko nde annabi zakariya alayhi salam subhanahu wa ta'ala yewti en fi makko du'a makko ko torino kon o wi rabbi habli dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a allah mi torikema okkan ɓiɓɓe moƴƴuɓe okkan ɓiɓɓe moƴƴuɓe an allah ko nono du'a jaka wanaya ɗaɓɓu ɓiɗɗo tum ko tako ɓiɗɗo moƴƴo subhanahu wa ta'ala o yewti fi ɓeɗo jiyaɓe makko moƴƴuɓe ka suratu nur aw ka surat furqan o yewti fi jiyama ko yewɗon ibadur rahman o yewti fi maɓɓe no jeeya ko o timminiri sifaji ɗin kon honɗum alladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama ɓeeɗo ɓe tawi no jeeya e du'aji maɓɓe ɗin wiigol joomi amen okkumen rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ko honɗum heɓugol ɓuuɓendi yiitere ka ɓeygure ma ko honɗum ko so ɓe feewi ka sa yahi tawi ɓiɗɗo ma o nanga fengoy ka yiitere ma ɓuuɓay ɗon sa yahi a tawi ɓiɗɗo ma on no jokki zina ma heɓi fatto a dañima ka suudu yiitere ma ɓuuɓay ɗon ɓuuɓendi yiitere ndin ko résultat moƴƴere makko nden bimana ko so moƴƴi yiitere ma nden ɓuuɓa idan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun o yewti fi oɗo neɗɗo ɗoftiɗo allah subhanahu wa ta'ala mo tawata du'a makko on ko du'a mo julɗo fof hani du'ade bimbi e kikiɗe o wi rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati allah longina newnanan mi yetta nema ma mo neminɗa hoore an on nema ma mo neminɗa mawɓe am ɓen
ɗum ko go'o taw ko waɗi sa yettali nema Allah mo ɓeydata ko saati koye mo ɓoruma nema heddi ɗin kadi si Allah neminima a yettali nemaji makko ɗin ɗum ko alama nde wonde o ɓooray ko heddi kon idan ko fuɗɗorte taw ko jarnugol Allah ko waɗanma kon rabbi awdini an askura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya Allah newnanan mi yetta nemaji ma ɗi neminɗa lan ɗin neminɗa mawɓe am ɓen o watti ɗon honɗum wa an amala salihan tardah newnanan mi golla ko moƴƴi tawa ko weltinayi ma kon wa aslih li fi dhurriyyati moƴƴinanalan ɓengure anden idan jaka neɗɗo on no hani fewtude rabbu samawati wal ardi on toromo yo fewnanmo wona ya a ƴetto tun ɓay an a janni a sonki a piyi a raɗike ɓay ɗum ɗo gaynali hande kadi gasi la ko ya a ƴettu waɗa ɓuuri hewde du'aji maɗin taw fi yo Allah moƴƴin ɓengure maɗa ɗe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله اعلموا أن هناك أسباب تؤدي إلى انحراف الأولاد وزيغهم وفساد أخلاقهم. أولا الفقر. من المعلوم أن الطفل حين لا يجد في البيت ما يكفيه من غذاء وكساء ولا يرى من يؤتيه ما يستعين به فإنه لا شك سيلجأ إلى مغادرة البيت بحثا عن الأسباب وسعي وراء الرزق. ثانيا النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات، فالولد حين يفتح في البيت عينيه ويرى ظاهرة الخصومة أمام ناظريه سيترك حتما جو البيت القاتم. ثالثا الفراغ الذي يتحكم في الأولاد، ومن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انحراف الأولاد عدم الاستفادة من الفراغ التي يتحكم في الأولاد. يتي الله سبحانه وتعالى غوتو متawtam hande yettude den toromo juule nela sallallahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe jiyaɓe Allah haray goto meɗen kala no hani hande wadde ande mum mawde nden susi mum ɓurɗo mawnude on fi peewal ɓeeɗo ɓiɓɓe ɓe marɗen hande ko waɗi si tawi ko siga no wona e yarede ni wona e yarede haray no hulɓini janngo aroyowo on si ɓe mawɓe fewndi ɓeɗo landi ko honɗum wonete ɗum no jeeya e ko hani wonde ande bani adama on hande fi honɗum neɗɗo bonɗo on o nafata hay hoore makko na fi nafa goɗɗo. idan si tawi neɗɗo on nafaali hoore mum wona ɗinɗunimo makko nafata, wona siɓɓe makko ɓe, wona ɓe wuuride ɓe, wona ɓe fottinini ɓe, ɓe nafata hay goto. idan ndeɗo oñaare ɓiɓɓe ko saaki hande e hoore ndiɗo leydi ko hunde nde tawata no hani wonde susi neɗɗo kala harayno toon piiji wonɗi sabu ɗum no jeeya eɗin piiji wonɗi sabu oñagol fayɓe ɓen e bonugol jikkuji maɓɓe ɗin arannon ɗum tawo angal on basal feƴƴitongal ngal ka nder suudu no jeeya e ko watta ha fayɓe ɓen oño wawi wi o wi'a mawɓe men ɓen hanki hari no tampuno kono ɓiɓɓe ɓen fewno. naam yaasi maɓɓe on e yaasi men o wona goto. hanki hari seɗa ka kowlum mo ngesa hiɗa ka nder suntore moɗon a yi'ata nokkugo a nanta nokkugo a anda fi nokkugo ko ɗon tun annduɗa ala mo ñemba goɗɗum. idan a anda hari ɓuri ɗum ɗon no woodi. idan hande fewndiɗo on noon a wawata hay si ala ka ma a yi'e ko woni ka yaasi kon ko ɗum waɗi hanki hari basal no wodno kono needi no weli fi. amma noon hande si tawi ngal feƴƴi diga nde suudu sikke ala ɓiɗɗon immi ka tawi ko landi wo ko ala watta ɗon kadi yennugol mo e hoore muɗum sonkanamo ɗum ɗo waɗay ha o doga suudu ndum. ɗum no jeeya e ko woni doginde ɓiɓɓe ɓen e leydi men ndi hande tawa ɓikkon kon duuɓi sappo no haɓɓi bagage no fokkiti yaade hon ɗum waɗi ko leydi ndun ala hettare hiɓe renti nokku goo ka hetti ɓuri kaɓe woni ɗo. idan hiɓe faala nden hettare ɗon hatta ɓe doga ala si tawno leydi no hetti ɓe dogatano sabu mara probléme on ɗon si wona leyɗe tampuɗe ɗen. idan ɗum ɗo no jeeya e ko addata ha fayɓe ɓen uoño wongol ma a makko ba ka nder quartier jooɗoɗa ɗon ko yayahu denna bo ñaama ƴetta ñiri yoɓaɗa ɗum ɗo ni'a tan yayahu denna bo ñaama ɗo yaha ñamaɗa janngaɗa yaasi ñama ko ɗum ɗon ti jokkuɗa ƴetta ñi han seeɗa waɗa e saku noɓora ka suudu hiɗa mari ɓiɓɓe ñamoɓe ka suudu ɓe wonta bandi feere ala ɓe wone bandi amaraki lekki. idan capanɗe makko baɓe no woodi hande ko ñiɓe waɗi ɓe tafata ɓe wifata ɓe haaya ko ɓe neyi kon no wurno hoore muɗum. si tawi wurni hoore mum koko faala o watta
ɗum adda e oñaare nden oñaare ɓen ɗon kadi adda e oñaare woɓɓe goo kadi jooni sabu ɓen nodda woɓɓe goo fa ɗum ɗum ɗon ɗimmum ɗum e ɗiɗo sabuuji ko lurral ngal ka nder suudu hakkunde mawɓe ɓen ɗiɗo si nene on e baaba on fottaka nder suudu ñande wo ko sonko e piiro e yennidiro e aybidiro ɓiɗɗo yaha ha tawa suudu mettitima ma o doga o yalta so dogi o yalti o suɓatama o wonda hannde kadi ko ɗum waɗi si neɗɗo ɓeyni himo haani suɓude ko o wowla si tawi ɓiɗɗo yiyaali a teddini nene makko o yiyaali nene makko no jogani baba makko teddungal hakkunde maɓɓe ko yennodiro e piiro ñande wo ñande bimɓe kiikiiɗe on ɓiɗɗo ɗon joni doga o yalta suudu ɗum so yalti ka suudu ko on to fokkiti ko oñagol wona yaade ɗum no jeeya e sabuji kone oñira feɓɓen ko no jeeya e muɗum oɗo hettare bi mana wongol paykoy ko liberté tawa hunde ko jokka wiyata bimbi ha kikiɗe hunde ala koko waɗa sina sa wimo hibboyɗa ñoogue ara adduñan ɗa ndiyan hara golle makko ɗe fof ko ɗum ɗo o mara goɗɗum ko waɗi hakkille makko kin e muɗum si pay ko woniri ni sikke ala o ɗaɓɓane hoore makko ko waɗa ko waɗi so ndaaro alhaali paykon kum ne oɓe wi'i paykon ko wata woni tranquille a yeyi ko ngako jooɗi ɗo ko moƴƴina goɗɗum immo diwa waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo idan ko ma ko waɗa goɗɗum si a jonnalima ko waɗa o waɗa ɗaɓɓane hoore makko ko waɗa ɗum ɓe wi nafsuka ida lam tuskil yuskiluka wonki matin sa jonnaki ko hilno tun kanki ki jonnete ko hilno ida wa kadalik ibnu ɓiɗɗo ma on kadi ko wannum sa a jonnalima ko hilno waɗ ɗum ɗo ha o leera ɗo waɗa ɗum ɗo ha o leera ɗo waɗa ɗum ɗo ha o leera ɗo so heɓa tun ko hilno kanko ɗaɓɓani hoore makko ko hilno si o ɗaɓɓani hoore makko o suɓata ɗum no jeeya e ko watta ha ɓiɓɓe ɓen oño رابعا الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء ومن العوامل الكثيرة الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد رفاق السوء ولا سيما إن كان الولد بليد الذكاء ضعيف العقيدة فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأسرار قال السائر عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيقمد قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ومثل صلى الله عليه وسلم جليس الصالح وجليس السوء بحامل المسك ونافق الخير حري naya ɓunɗum e sabbuji awñagol fayɓe ɓen ko jillondirgol e bomɓe ɓen e ɗowtidugol e yimɓe ɓe feewaɓe ɗum ɗo no jeeya e ko ɓuri bonnude fayɓen hannde e nder leydi meɗen ndi ko waɗi si tawi a ne'i kawtal ma ne aali ko newɗa ko nafata no wayo sen hawti hoggo min mi howi sengo an ko sengo ma howali en dandata en fof idan haysi an a howiri jandi kawtal ma howali ɗi naatire toon ɗi feƴƴa ɗi ara ka maɗa idan si an a ne'i honɗum de kawtal ma ne aali ɓiɗɗo ma on joni ñemba ɓe ne'aki ɓe ɗum ɗo no jeeya e ko woni ɓurde soñƴude newɓe hannde wondiɓe bomɓe ɓen idan ɓeeɗo wondiɓe bomɓe no jeeya e piiji ɓurɗin hannde oñude fay ɓen ɓeeɗo wondiɓe bomɓe tentini si tawi paykon kum haqqille makko on na haqqille finuɗe kañum ko yo ñembu tun annda waggol ko ñembire ɗen anndi pellet si a ƴetti daneeji a liili e hoore ƴundi wona ƴundi ndi rawnata ka ko daneeji ɗin tunata si a ƴetti condi daneeri pen a waɗi e hoore kembu wona kembu o rawnata ko condi ɗin ɓawlata idan ko moƴƴi kon e boni kon so ukkondiri tun koko boni moƴƴi kon e bonde ɗum ɓe wi si tawi neɗɗo o mara finde tutinde o mara haqqille finuɗe si o jokkondiri neɗɗo mo feewa tun o raɓaymo no yaawi ko raɓatamo ɗum sa'ido goto wi o wi adduwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yuda fi ramadi fa yaqmad raaɓugol neɗɗo pulɗo on e hoore neɗɗo sobejo on no yaawi no waywa sa ƴetti ƴulɓere huɓɓunde a ukke ndondi sa accire ɗo goppinata nde ɗani kadi wawa ndondi ndin kadi kadi waɗi ƴulɓere nde waɗa huɓɓude kadi nde ndondi nde wonno ndondi ndin huɓɓa kadi kadi huɓɓata nder ton idan si ɓiɗɗo ma on hunjike qur'an o jangi honɗum de a accitimo ɗi quartier ji ɗo hannde ɓe fayɓe ɓe ne'aka ɗo ɓe tawata ni num e be mum ha jaka ɓe ñaama ko ɓe faala ɓe wola ko ɓe faala ɓe yaha ko ɓe faala ɓe naata nde ɓe faala ɓe yalta nde ɓe faala nene maɓɓe baba maɓɓe tefa ko si nanngama inna ɓiɗɗa no nannga yaha yoɓa yarutinamo lanni ɗum ɓe mbaɗi haaji makko ko heddi ko waɗi wona haaji maɓɓe siga ɓeɗo no e nokkure sa acci ɓiɗɗo ma no wata fewde hay sa jannimo honɗum nde o aray o jokkoni maɓɓe ñallal goto o jokkay idan ɗum woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗo no e diina jaatigi muɗum yo kala moɗon ndar komo ƴettata jaatigi ɗey so a weldi e neɗɗo ƴetta jikkuji makko ɗi
yina ko yidi kon anya ko ani kon dum ko batte weldigal ngal no sa weldi e jeenowo haysi a jeenata yaha hayna a jeenugol ngol na ella sa weldi e fiimowo o jokkodiri seeɗa yaha e ha luuɓe ma ha accama luuɓude ha watta an kadi inna ko ranno gokkum wa kadhalika siko yaro beere kala neɗɗo mo feewa so jokkodiri yaha e ha o raaɓe ma ko ɗum waɗi mawɗo goto e ne o ɓemɓe wi ñande go o jangini ɓiɗɗo makko on ha o hooli ɓiɗɗo on heɓi hakkil kono himo faala jonde ɓiɗɗo makko on darsu mo tawata piiji goo naka deftere jangede kaka yaasi himo faala jonde ɓiɗɗo makko on darsu andingol mo wondema wondi ɗo bonɗo on bonde neɗɗo kala mo woni o tettoyi po mo addi o noddi ɓiɗɗo makko on o inni yo addu carton mo ɓiɗɗo makko on addi carton o ndaari pomje moƴƴe ɗen o wallini ley o ƴetti pomre tufi nde wotere o fuɗɗi wattude ɓiɗɗo makko baba ittunede nde tufi o wi o accude ɗo yi'a ko wondi ɗo bonɗo watta ko wondi ɗo moƴƴo o ƴetti pomre tufi nde wotere o watti ka nder carton o ombi balɗe o noddi ɓiɗɗo makko on ari o yarna udita o udita e pomo fof ñoli idan fi honɗum moƴƴede moƴƴinade nde bonde wotere ɗa ɗum holli wondema o bonɗo gotol o e hakkude moƴƴu men kanko raɓataɓe na kamɓe raɓatamo idan ɗum ɗo woni alamande wondema so tawi neɗɗo on o heɓali wondiɓe moƴƴuɓe o wawata moƴƴude ko ɗum waɗi neɗɗo no hani jokkodirde moƴƴo ɓen waɗi nela sallallah sallam maaki kala mo yo ndaara ko homo ƴettata jaatigi mo hootidata on artida ñallida hiirida ndaaru hombo wonimo de si tawi ko neɗɗo mo feewa haysiɗa feewana joni neɗɗo mo feewa an kadi ɗum waɗi nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani en misal hakkude wondiɗɗo bonɗo e wondiɗɗo moƴƴo ɓe maaki misal wondiɗɗo moƴƴo no wayi wa misal neɗɗo yeeyowo parfum ɓe wi sa jokkodire yeeyowo parfum ko imma o okkore ma sooda si ɗum fof wawade wonde kono si o pompi kan o wawata uratama ka a heɓa uratirni junngo makko o wi misal neɗɗo wondiɗɗo bonɗo no wayi o wi fof o biwɗi sa yahi ka mbayla a jooɗi ka moggo wi fof o biwɗi on ko imma pette yalta sunna lince maɗen ma heɓa luuri a darata goɗɗum e muɗum idan ko ni wondiɗɗo bonɗo wayi khamisan wa akhiran سوء معاملة الأبوين للولد بالقساوة والضرب والتوبيخ والتحقير والسخرية no jeeya e ko watta ha fayɓe ɓen oño kon ɓe doga suudu ndum few ɓe raɓɓa ya nokku go ka ɓe doño bonugol gollodirgol mawɓe ɓen e paykum no woodi mawɓe ɓe alanaɓe ɗum jurmede hay ko ɓuri fanɗude ko wat ɗum ɗo accita ɗum ɗo wat ɗum ɗo ɓe nula e neɗɗo gooto golleji tati nde wotere o jaɓata wadde sa nuli neɗɗo gooto piiji tati nde wotere ma piiji ɗi nde wotere o watta hay goto no majji par ce que ɓeɗa makko nene uddude ngamel gon ala e makko dongal ngal ɗuuɗa o tawa wawata o jooɗo luubaɗama watta hoore ɗo wona mone wona hande kadi kulol e andude golle ɗen e mettu ɓernde on si ɗum no ko jilliri on no wawi wadde idan bonugol gollodirgol mawɓe paykunkun e paykunkun no waɗa ha ko dogal ka suudu ko yano ka yaas ko waɗi so fottito e neɗɗo jalanowomo okkorama ko fanɗi o ko fanɗi yennatamo piyatamo aybintamo an ka suudu nde o hewti wo ko piggal e nulal e ñaaɗanede e sonkanede e aybinede yennamo sabotamo inna an ka fusko ani e ni o wata wonde nder ɗum ɗon suudu ko waɗi ko bani adama tan narfi ko paykum bani adama yagal ngal no e makko no yiɗi mantede no yiɗi jarnede no jeeya e ko ne oɓe buy ronki hande ɗum ɗon si a jonni paykum golle hay jomiraɓe métier ji ɓen hande sen daari jomiraɓe métier no watta fayɓe noon ɗum waɗi fayɓe wata métier a jonna e goɗɗo ɗo e jannade métier jamais himo inna ƴetta weesugol buttorre o inna pay ko ar ndaara ko ni buttorre yiltirte ko wonnugol makko mbaɗi ɗi luuba hoore nden an a andan ɗum waɗete ka a firtu woni ko ni sonka e makko bonna hakkille makko ki o janguintamo hay fus koyo oya faamu ɗum haɗa tindinaka idar rewɓen kadi ko ni neɗɗa ka suudu koye hayɓe faamu piiji ɗi haɗa ɓe janginaki koɓe anndu no wuppirte ɓe annda no pasirte ɓe annda no defirte ɓe annda piiji ɗi fof no warete kono ɓe joƴƴintaka ɓe yeyete kono warete siɓe waɗa ɗum kadi ɓe luuɓe ɓe yenne isan ɗum bonna hakkille pay ko dogna konde suudu ngo yiɗo no jeeya yoga e piiji ɗi tawata ɗe no waɗa ha fayɓen oño ɓe yalta ka cuuɗi ɓe doga fiw ɓe wona e délinga rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اهد ابناءنا وبناتنا
اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق واجعلهم من الراشدين. اللهم افتح مسامع قلوبهم لذكرك وارزقهم طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال